Honorable Chief Minister, Manipuri's statements, I fully endorse it. Madam the Manipur have a sagi contra marina pullaga labor, missing yam jetaba, yam ing tapna tangdu litana labor, Manipur, particularly Meitei community na, Naga community, Ichinang Tani, Hanadilla Minerpa, Shatokai to Kainorabasu, Akusi Ichinawa, Amakatani. Makoy Koi Tanabaya, the Belaban, Ati Dila, Shing Shemitok Maktani, Adabu Manipur Sarkarnam, Yarimukoi, Makoy say, Pare Lapsan or Lation or Highway Mong, the Nungshi Chanabi Mong, the Moise, May Make Lataba, Mapandi, Lakwamu, sing ni Haiba, ni Haida Yam, Moishu Nungshin, Luna Todu, saying a CD, Madan Akaibiam, the later me. Chief Minister Hari was say, Akoi Sagi. Mipum puna mo laku puna mo kluan na ko accommodate to bunga moy. Masaya tawri ba se Chin kuki jogi ayamba illegal immigrants lakpa mi lak mga taruk he na lesha lakpa. Hay ba se masilon illegal immigrants ni hay ba se mayam kangna mamangay digi Manipur lengak pubirang ba puna mag makoy puna magsina komthokpa nungsiba di to ba digi samna hariga huinaw mo cha chalaga layton lei adudi kharu phagre. Kay macha lore kay macha sa chawraga ako madu onchal mapu chabagi bhapta torpa sigani toy bese adar marmaduna man hariwa Chin kuki jo se man specific oina haider basu mapamdigi lakpa punama or mipum punamak loina mase Manipur daluna accommodate or moise ko leibigi lone sinma khotpanga moy hai bese mase mayek sheng da tai tobudi amna thengre mangode alone ko taine ba jade ko accumulation hai ba wahim leiya Sum kon si ping der ba amot pa sum leira di sum masi jo kar sum masi ki ma ke sum hengalak pa amot pa se hengal pa athaba se sum lerik ta ako ma de ping ba de warak pa da ma ki dak ma ki ko lady ba do mutat ta mo khona ba de ngam de wi bhap ta lak pa ni ako ni yam kom thok ki ba yam na line khan gi ba adi Chin kuki jogi group tawris in a moy with the policy long term policy program tawtana khotana lakpani na moy di Manipur se khwaidige shonba khwaidige chana pathapta mayam puna mangna yadabasi yahanba yaba sen themba yaba moy them tawruga mitei punamak or naga punamak se Kara chammi, kara pangmay, bhapta mete ne naga sim more or less 99.99% loin money. Mean kara thagat laga, mean kara themaga, motem pot kara tauruge harau jaba, P machetama hill lingana janjalamaga, Asia sanage, kuye thodi jalam, badung net a kalaga, nungsi chan, pare layu, high with the tobu, sum hengalak pa heng, akoma the deep, Mapu se, Muni chatok or padigito with dosani. Aduna mana hari bese I fully endorse it. Mipum puna mo lak puna muglon accommodate kada de tawru tege. Hojik tawri bese Chin kuki jogi 6-7 lakhs lady puna magse 99.99% se illegal immigrants ngaktani masi matam chani jeng hok daba matam chani jopi jay hok daba matam chana masi mohish wakar mane control togune khalau daba yamna komna yamna line mamangi sarkar mayam singjine yamna line tawna khotna sondagi Chin kuki jogi group se the whole gi country shame gi laldoman ka man America de gangi bo khotlon da eje Chief Minister amoina Manipur mache thugaiba, India mache thugaiba, Bangladesh thugaiba, but ati countries thugaiba, kind of manangang with some Egypt masi India gi manung de chana patap ke manung the labor later bra mase koi khangde manangang matangang bukota toba Manipur ka pallangang you call it I strong object. I vehemently protest Mr. Laldoma. Maamabur samor se chume Bharat Sarkar na mukhoy se poglaga mukhoy se butoning da ton bagi bhap ta to se ko ubo phangi adu hai dana Manipur pan sunga yaroi Manipur madam dangang badanang sunga yaroi maki locus standi maki fundamental right he has no locus standi in Manipur you can find within your own state and I rather suggest you hold your tongue nang nariyam sang ba tawgunu Manipur manam danang you have no rights to give any command aduna sheng Nigeria bada Chief Minister hairi base ma janu khudong chadran leiba tanja thoi
lenga ke makok ni masi puna masi loina mamang ngai sum loina tasal laga thorga masi ko gi samnari volcano ke agnegiri haibado ko maira se lepak te tar bom len haugal laga pungchak chak pai matang da thokhiba adu thoke pare anyway chief minister hairisa ko yana losi mayam punam lakpa punam okulne accommodate tobunga moy aduna base of year in lieu of 1951 that orkadabani government ko haige adu illegal immigrants mayam punamak se sajannaba punamak tosannaba punamak fraudulently makoina pass loader electoral photo identity card taka ming challaga loina Myanmar de lakpa illegal immigrants punamak se moisa hana tandhok taba moisi indhok taba shungya yade manamuduna masa cut off years 61 not than 51 to view government madhuta gyantagani then they be deported aduna makoin tawdrabadi haji matang se makoin sum usilak Manipur su machet moina tahaliba punamak and the betrayers they can also that Manipur the 10 MLAs and including 2 ministers makoi sini hana punishment pigedaba makoi sini Manipur de entry to holoidaba makoi sini makoi matak de action lagudaba achi Manipur lengak nakar mong de togani legislative assembly gi authority nakar mong de togani tawdabai tawdre moino se ki na tawdre moino se hangoi na tawdre kamu jauna Manipur lengak na se kige kamu jauna legislative assembly house na se kam kige ab moi mi tara se na shathiba nongsha mi shaba nongsha don khan graba kanu khangde manamudra ka akhoi masi man comment pibingam de as a citizen amoina Manipur gi inchi ma labama khaidokpa or mokoi masai country masagi state semba kotba so called separate administration so called union territory so called independent akhoi jo country ka sem noina hiding bata hayu tawning bata taw but nakoina Manipur da charaga Manipur da leiraga Manipur gi hawan se shor holaga nakoi mi tara MLA you betrayer you cheater nakoina Mizoram da leiraga Manipur gi maram da ngang badi nakoi Manipur da nakoi halakanu nakoi bi kanasu welcome tawroi nakoi na punsi chapada pap chelba ngaktani nakoi bi chaun mu huina mu chaun jelaga akoi leiton leyen nakoi ushitna tobado adikte koi theng na khardi khangi adubu kharga tamna haji hori COTU gi mathakta koi LNC na amuk ma complaint tawri mo the president chithi iri mathang noi tarokini noi awawa matam lakhe haurabani na koi numit se thobadi numit se soidna tagani pung tara nitoi ti ma atiyada leigani adu ma maim chanda basunga yaro numit ta da yaro madi matam already it has arrived sun is going to set none to punam to tapna masi punam se loina na koi nasa thak palangni nasa na thugani naga singsu koi na tumin leiruraga gyan tarpadri Manipur kai bajaroi Manipur integrity kai bajaro haiba kholao haiba say this is really acceptable this is really appreciable this is really admirable other community punamak aina ai taraptige aina khramjari makoi noi gyantai nakoi koi amatani chin kuki jo laibadi all these are illegal immigrants ni makoi bu indhok tabajade makoi bu tandhok tabajade adu akoi indigenous inhabitant oiba akoi sagai ani khaktani akona leigedaba illegal immigrants singchin mun leige haiba taradedi when you are in Rome be a Roman Manipur chana pathap ki matung de ona leigedabni illegal immigrants se 1951 gi base the cut off year to view Manipur government don't have any sympathy adum lokthok ke na honorable chief minister palibalenga pu indhog lokthok ke haiden adum ne sogot pa mayam punamakto adum no onjhalla muchaba se ko yengbada nungaite manamaduna you treat properly ado hoya dom gi government koi gi kana to ja kari haini koi gi khang da bajai matam khara but history will speak one day adom na phanaba silluraga akom da adom onjhal ga chabani adom Iran lete koi khangi we are with you with the government aduna jisab sing na hairabada masi makoi gi plan ni koi ribani chahi yankai humbu tara gi mamang digi policy program loi de tawna laga jo countries sembagi tor pasi koi ribani ado khoi Manipur da khoi yam lai na lauruba
particularly 30, 40, 50 years among the Palamba government, Punamang Suyam line a low giver. Any some Mini Modelam Crapito Lore, Ching Crapito Lore, Aid Jaskuli, Hendra Lore, Aid Moirandi, Hendra Lore, Aid Quakatani, Hendra Lore, Aid Tobaldi, Hendra Lore, Shagmaidi, Hendra Lore, I Wakan Sepu giver. Yam Wakan Ten giver, Akui, Lingaki Mokok Mayam, Puramba Mayam, Puncha Chara Pungi, Hingba, Belly, Manung, the Coche and Chela Krata, Urokola Loiba, Matuki Shai Irani, a Shekuna Pangi was here. But they were talking a talk, let us support. With the government is ima ipani apo tabak soy na mahorok pada wari matam se ko mateng pangsi wari matam mang the government the ko jelo si isa gi kong isa na thang ne janjan batagani adon I fully endorse with the government head of the government honorable chief minister na man previous statements si habis tamjige